米多伦的罗米阿米阿，祈祷每一天。萨利嘎嘎马布隆平安。Daramikan siya kita to bipapuri no kawas ititaanan to palohai a romiar. Nanay maru ichel no mita ko suar no kawas ato malu sapasama no mita anini a romiar. 姐妹弟兄平安，感谢上帝赐给我们新的一天。愿上帝的话语成为我们的力量，也成为我们今日的帮助。以ulit tu 10 pitu at sepang sa katsitsay at tusir suasa o likad ako kutapang o paoripay itakwanan saka jimaho ko katalawan ako sao umikliputay to orip ako kutapang saka umaan ho ko katalawan ako sao saan。诗篇27篇第1节说：上主是我的亮光，我的拯救，我还怕谁呢？上主是我生命的保障，我有什么好畏惧呢？萨利嘎嘎奥，德拉祖Situlah saya ko ichel no mita utang law. Nikaw rila, mitier kita tu kawas no sa katanagtag ato sa kakimmer ko farudso ita. Uruma sa to, pasuolin kita pariharayan ningra ko urip ita. Mikapot ko kawas ititaanan saka sa ay tu katalaw ko farudso no ita. 虽然我们的力量有限，但信仰使我们更坚强，也更有勇气。另一方面，我们确信主赐我们有平安的生活，因为主与我们同在，我们就不再惧怕。Mi tolong kita， 我们同心祷告。Tabangao, yo mi si ayaw kako to masamamanay a karurayan a lemaki, nanay para sawatan iso ko talaw at raw-raw no farujo ako. Ta masarujur ko farujo ako amitier itisonan, ato masinanod ko farujo ako amitala to pipasama iso itakwanan。主啊，当我遇到任何困境时，愿你除去我心中的恐惧和忧虑，全心信靠你，并且静心等候上主的帮助。Pakani i tatamanay ang nganganutapang si Yesus Kristo a mitolon. Amen. Nanay mapalamer no kawas kiso. 愿上帝祝福你，平安。